Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Mantak Diostak mana wasichikpika yankallami wasichik runakunaka wasita sayachinkuna. Mantak Diostak pueblota mana cuidakpika yankallami cuidakkunaka cuidankuna. Yankallamari kankunaka utka llukshirishpa tutayashkata tigrashpa samarinkichik. Mikunapakllamari chaykuyta trabajankichik. Dioska pay huyashkamanka alli samarinatapish kunmi. Shunpashun imanalla huyak Dios bendiciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta y a Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka kikinkunawan rikushanini yachashanini y a Dios pakshimipi rikuchinmi ñukanchik wasiuku familiapi hogarpi kushiklla sumaq kawsayta chari tukushkata. Chaypajka imatatik menesinchik. Ñukanchik wasiuku familia hogarpaj kawsaymanta rimashpaka shuk alli hogarpi chinallataj kushikuy tiyan hogarpika ashtawan alli lugarmi kan ñukanchik maypi kankapaj. Shuktik lugarka wasiuku hogar shinaka mana tiyanchu. Shinapish tiyanmi wasiuku hogarkuna maypimi mana tiyan sumaq kawsay apanakuy kushikuyka mana tiyanchu. Chaypika hintikunaka mana kawsanata munanchu. Chayka hatun llakimi kan. Chaymi hintikunaka imatapish ruwankuna wasimun ama utka tigrankapan nishpa. Shinakajpipish ñukanchikka imashinatik shuk alli kushi hogarta charitukunchik.
Chayshina kawsayman paktaytukunchikchu ñukanchik wasiuku familia hogarpi, kayka mana rikunata charinchu kullkiwan. Shuk alli hogarta, shuk kushi hogarta charinaka mana rikunata charinchu imakunatapish achkata charinawan. Ashtawanka ñukanchikka kayllatami yuyaypi charinakanchik. Ñukanchik wasi uku hogarta familiataka Diospak shimi Bibliapimi sapita charinakan. Chaymi ñukanchik kawsaypika, ñukanchik hogarpika, ñukanchik familiapika alli chinallatik kushikuy tiyaytukun. Diospak shimipi rimashkashina wasichishkamanta sayachishkamanta. Kutin mana chaypi kungarinachu kanchik, ashtawanpish katinami kanchik kawsashpa ya Diospak shimi Bibliapi ñukanchikman rimakushka yachachikushkashina. Chaypimi ñukanchikka katirana kanchik chay hawapi, chay sapipi nitukunchik. Chashnallami ñukanchikka alli kushi hogarkunata charitukunchik. Shinakakpika ñukanchikka ya Diospak shimimanmi huchuyana kanchik mashkankapak kutichishkakunata. Imalayatik ñukanchik hogartaka familiataka ñawpakman pushana kanchik apana kanchik. Chaypakka kunanka convidani rikushun ya Diospak shimi Salmo 127pi. Salmo 27 mantaka tawka yachachikunami tiyan. Achkatami parlashkakuna willashkakuna. Achka riksishkami kan kay Salmo 127ka. Shinapish kunanka kay tapuyta kutichishanini kay Salmo 127wan. Imashinatik ñukanchik wasiuku hogarpika allikunatapish shinallatik kushikuytapish charitukushun. Kay Salmo 127pika imata runatami rikuchin. Kikin ñuka tukuypi ñawpakman katishun nishpa wiñarishun nishpaka yaya Diostami kazunata yachanakanchik. Yaya Diosta kazunamantami allikuna kashamun ñukanchikpakka. Chaytami kay Salmo 127pika parlakun rimakun. Kikin ñuka achka esfuerzo, achka sacrificio, sinchita kayta chayta ruytukunchik imatapish. Shinapish yaya Dios mana nikpika paypak kutichishkami mana. Chashnakakpipish kikinpak wasiukupi kikin wiñarisha nishpa ñawpakman tukuypi katisha nishpaka yaya Diostami mashkanakanki, chinallatik paytami kazunakanki. Chaytami kay Salmo 127pika ñukanchikmanka yachachin. Rizashun kashnami nin. Mandak Diostak mana wasichikpika yangallami wasichik runakunaka wasita shayachinkuna. Mandak Diostak pueblota mana cuidakpika yangallami cuidakkunaka cuidankuna. Yangallamari kankunaka utkata llukshirishpa tutayashkata tigrashpa samarinkichik. Mikunapakllamari shaykuyta trabajankichik. Dioska pay huyashkamanka alli samarinatapish kunmi. Wawakunaka mandak Dios kankunaman kushkamari. Kankunapak aychamanta llukshishka wawakunaka tukuymanta yalli baligmari. Chayrakkuna kashpa charishka churikunaka puntaqlla kaspikunata kari runa makipi charikushka shinami. Wasi uku hunda churikunayuk runaka kushikunmi. Tandanakuna pungu pambapipish payta phiñaqkunawan rimashpaka mana pingay tukungachu. Kaypimi may sumaq kunashkakuna. Imashina ñukanchik familiata, ñukanchik wasiuku hogarta, imashina kallarichina sayachina chinallatik pushana kanchik. Ya Diospak shimi Bibliapi rimakushka yachachikushka shina. Kaytami rimakun salmista David paypa wawaman. Chashnallatimi munanchikman kay punllakunapish yaya mamakunaka ñukanchik wawakunaman kaykunata kunana yachachina. Ashtawantik paykunapak hogarta paykunapak familiataka Diospak shimi nishkashina kallarichichun wiñachichun y pushachunkuna. Shinapish allimi kan ñukanchik familiapak ñukanchik hogarpak sapi cimiento básica kachun yaya Dios. Y paypak shimi ñukanchik imata runakashkata pushachun rikuchichun. Imashinatik kaytaka rikuytukunchik paktaytukunchik. Ya Diosmi kaykunata ruraytukun. Mashnalla paypakman tigrarikkunapaq chinallatik payta mashkaqkunapaq. Kallaripika mandak Diosmi ayudanqa kanpak familiata alli wasichichun alli shayachichun. Chayta nikun verso 1. Mandak Diostak mana wasichikpika yangallami wasichik runakunaka wasita shayachinkuna. Kay versuka ñukanchikmanka tawka yuyaykunata mikun. Mana rimakunchu wasita shayachinallamanta wasichinallamanta. Shuk wasita runallataka mana rimakunchu. Kunan ñukanchik rimakunchik hogarmanta familiamanta. Shinapish kaypika yachachikunmi tukuy shuktik imakunamantapish. Tukuy ñukanchik kawsaypimi kay yachachishkata kay mandashkataka ñukanchikka paktachitukunchik. Kikin kawsaypi rimashpa, iglesiapi rimashpa, ñukanchik ayllu llaqtapi rimashpa, kay yachachishkata kay kunashkata kay mandashkataka
ñukanchik yachaytukunchik paktachitukunchik. Chasna kaqpipish kayka mana nishaninchu Dios tukuy ñukanchik ima runakashkata pay rurana kashkata. Kutin ñukanchikka imata mana rurana suyakunalla kashkataka mana nishaninchu. Ashtawanpish kikinpak ñukapak responsabilidadmi kan. Ñukanchik familiata hogarta wiñachina sinchiachina cuidana tukuyta ruranaka ñukanchikpakmi kan. Ama yuyashun Diospak makipi churashun y pay tukuyta rurachun. Mana chasnachu kan achkakuna yuyankuna chayshina. Dios shamushpa Dios pita kachakpi y chayka tukuyta allichichun sukkutin chay llakikuna problemakunata sukkutin allichichunmi yuyankuna chaytami shuyakunkuna. Wakinkunaka shuyakunkunami Dios shamushpa umayjan shamushpa ñukanchik wasiyuku hogarpi familiapak problemakuna llakikunataka sukkutin allichichunmi yuyankuna shuyankuna. Mana chasnachu kan kawsayka. Kawsaypika tiyanmi llakikuna kawsaypika ashtawan sinchimi kan nitukunchik. China kaqpipish ñukanchik Diospak makipi mingarikpi Dios ñukata ayudawi nikpika paymi ñukanchiktaka ayudanga paymi ashtawanpish tukuripika tukuyta ruytukunga nitukunchik. Ñukanchik paypak ayudata mashkaqpi paypak makipi mingarikpika tawka kutin paymi ñukanchik hogarta familiataka sinchiyachin wiñachin paymi tukuyta ruran ñukanchik familia ñukanchik hogar alli kachun chinllatik kushikuyta sumakta kawsaytukuchun. Chasna kaqpipish kikin ñukami allichirishka kanakanchik listo kanakanchik Dios imanishkata rurangapak katingapak kazungapak paktachingapak. Mantak Diosmi ñukanchik imalla ministishkakunata kakunga chinallatik paymi ñukanchikmanka imata runakunataka rikuchinga yachachinga imata runakashkata imata mana runakashkatapish paymi rikuchinga paymi yachachinga. Chaymanta ñukanchikka Diospak shimi Biblia nishkatami charirana katirana kanchik. Kay punllakunapika ashtawan llakikuna problemakuna rikurinmi wasiyukupi hogarpi familiapika mana ñukanchik Diospak shimi Biblia nikushkata katishkamanta kasushkamanta. Diospak shimi Bibliami ñukanchik kunan ministishkati yuykunata yachaykunata rikuchinga ashtawan alli kunashkakuna ashtawan alli yachachishkakunataka Diospak shimi Bibliami charin. Kay punllakunapi gentikunaka Diosmantami tukuytik karuyashkakuna. Diosmanta karuyashpaka imata mana paktaytukushunchu. Tukuy ñukanchik kayta chayta rurashka yangami kanga. Ñukanchik kawsaytaka shuktik ima yangakunapimi shitashun tukuchishun. Dios illakka ima mana paktangachu ima mana tukungachu. Diospak ayudatami ministinchik. Dios makitakuchunmi ministinchik. Diosta ladumun churashpaka ñukanchikllaka imata mana paktashunchu. Chaymantami ñukanchikka paypi shuyanakanchik. Pay mandashkata kazunakanchik. Pay nishkata katinakanchik mana ñukanchik munashkata mana ñukanchik yuyashkashina. Paypimi charirashpa katinakanchik. Shinapish tawkakuna mana chaytaka munanchikchu. Yuyarina akllanami kanchik. Diospak shimita rizangapak yachangapak chinallatik paktachingapak kazungapak arininchik. Mashkana kanchik Diospak shimi Biblia imata tinikun. Josué capítulo 1 verso 8 pi rimakun Diospak shimitaka tutay punlla yuyarikunalla kashkata nin. Alli ladumu llukiladumu ama llukshinki nin. Chayta rurashpa paktachishpa kazushpaka kikinka ñawpakman rinkimi tukuy imapish allimi llukshinga nishpami nin. Ñukanchik Diospak ñawpakpi imashina kawsashka ñukanchik testimoniomi ñukanchik wawakunapika sakiringa. Kaytami yachachina kanchik ñukanchik wawakunamanpish. Ashtawanka wawakunaka rikungami ñukanchik kawsay ñukanchik testimoniota. Achka kutin ñukanchik wawakuna llukshinkami ñukanchik mantakun ukumanta nitukunchik. Shina kaqpipish yachachina kanchik Dios mandashka ukumanta ama laduyachun ama llukshichunkuna. Paykunataka yachachinami kanchik Diospak ñawpakpi responsable kuna kashkata. Paykuna Diospak mandashkata mana kasushpaka kutin paykuna qariyashpaka Diosta qariyakushkatami entendina kan. Hipa wiñikuna kasaraytukunkunami. Shina kaqpipish shuyanimi ama karuyachun Diosmanta. Achkakunami karuyankuna kasarashka washa Diosmanta. Paykunaka kay mundo kay pachapi imakunapi paktashkawan imakunata charinamun chayashkawan kay yuyankuna ña tukuyta charinchik Diosta mana ministinchik yuyankunami kayta yuypi charichik. Diosmanta karuyashpaka imata mana paktangichik imata mana charingichikchu. Katikpika Diosmi ayudaytukun ñukanchik familiata cuidaytukuchun. Kambak familiata cuidaytukuchun. Verso 1 repitinin mandak Diostak pueblota mana cuidakpika yangallami cuidakkunaka cuidankuna. Familiaka ministinmi cuidashka kanata. Yurishun imallamantatik cuidana kanchik.
shuk listata rurashpaka mana tukuchishunchu. Tawkakunamantami ñukanchikka cuidanakanchik, cuidarinakanchik familiapi rimashpa. Chinakaqpipis ñukanchikka kaytami yuyaypi charinakanchik. Ashtawan ñukanchik peligroskunapi kay tukunchik. Y peligroskuna kay punchakunapi ashtawan rikurikun. Ashtawan wakchichikun ñukanchik familiakunata, ñukanchik wawakunata. Shinapish kay punchakunapi ashtawan rikushka llakikuna wakchichikuqkunami kaykuna kanmi tukunchik. Ashtawantikka ñukanchik wawakunapaq. Paykuna wiñarikuqpi, chaypi ñukanchikka ashtawan cuidanata ministinchik. Imakunatik kan ni tukunchik ima viciokuna. Achka gentikuna wañukunkuna chay cáncer unkuywan. Yalli tabakuta tsupaqkuna kashkamanta. Chinakaqpika ñukanchik yaya mamakunaka rikunakanchik harkanakanchik. Paykunata cuidanakanchik. Chaypaqka ñukanchik ejemploda kunakanchik. Shinallatik cerveza tragokunamanta rimashpa ashtawanmi musu solterakuna ubiayta kallarinkuna chayrik wamrakuna kashpa. Wakinkunaka ninkuna ima mana kanchu, shuk vasollami kan. Mana tuki punchakuna ubiakunchik. Chayka ima mana tukunchu, ima mana tukushunchu nishpami ninkuna. Shinakaqpipish chay viciokunapi yaykuritukunkuna. Shinapish chay viciopi yaykushpaka katikunqallami. Kutin mana allichu kanga ñukanchik wasipi shuk machashkata charina. Tawka Cristo Jesusta katikunapi kayuy tiyan. Pi mana rikukunchu. Ñukanchik wasipi kanchik. Piti imata yachanga. Chaytami yuyankuna. Shinakaqpipish kikinpa warmi, kikinpa wawakunaka rikukunmi. Mana chari iglesiapi shuktikuna riqsin yachan. Chashnapish kikinpaq kawsaypika kanpaq testimoniota cuidanami kangi. Kikinka kanpaq kawsaywanka, kanpaq cuerpowanka y Diospaq shutitami allinishpa hatunyachishpa kawsana kangi. Kikinka Dios kawsana wasimi kangi. Chay wasika chay iglesiaka chuya limpiomi kana. Chikanchishkami kana kanga mandak Diosta allinishpa hatunyachishpa kawsankapaq. Shinallati uyashkanchikmi accidentekuna tiyashkata hipa wiñikunapi. Y chashna tawkakuna wañunamun chayashkakuna. Mana paykunaka machashpa puriqkuna karka. Shuk kutin ñapish ubiayta kallarirkakuna chamanta shuk accidente tukushpa hatun llaki tukushpa sakirishkakuna kawsaytapish hichunamun chayashkakuna. Chaymantami ñukanchik wawakunataka cuidanakanchik. Shinallatik ñukanchikka cuidanami kanchik drogaskunamanta. Harkanami kanchik, cuidanami kanchik ama chaymi yaykuchun shinallatik hatuqkunamanta. Paykunaka mana alli tukuringakunachu. Tukikunatami wakchichinga. Ama ñukanchikka nishun ñuka yuypika mana chaypi yaykuringachu. Maytatik drogakunamanka ringa. Tawkakunami ña yallitik chishikaqpi yayakunaka yachaq chayashkakuna. Chaymantaka ñukanchik yayamakunami chaypi kanakanchik. Kuyayta rikuchinkapaq, chimpapurankapaq, disciplinankapaq, tukuy ima ministerishkatami runakanchik. Ñukanchik wawakunata cuidankapaq ama chay viciokunaman yaykuchun. Mana ñukanchikka iglesiamun shamukunmi, iglesiamun purikunmi nishpalla sakirishun. Chayka mana paqtachu kan. Shinallatik ñukanchik wawakunataka cuidanami kanchik kay inmoralidad sexual nishkapi, chayrinakuy partipi. Kay último watakunapi yachachikunkunami revolución sexual nishpa. Wamrakunaka ñawi paskashka shinakanmi tukunchik utkamanta, chayta krishkamanta chayrinakuymun chayashkakuna y hatun llakikunata apakunkuna. Yuyashkakuna paykunaka kushikushunlla ima consecuencias mana shamungachu yuyashpa. Shinakaqpipish achka hipa wiñikunami hatun llakita apakunkuna. Consecuencias tiyan, chichu sakirishkakuna, wawakunata shulluna tukushka kutin chashna shuktik ima llakikunawan tukuy kawsaypaq sakirinkuna. Kayka kangachu mana kriqkuna purallapi, tandanakushka kriqkuna purapipishmi chayka tiyan. Chaymantami ñukanchik wawakunataka cuidanakanchik. Mana pudinchikchu tukuy horas paykunawan kanata. Mana pudinchikchu paykunata katishpa rinata tukuy ladoman. Ashtawanpish kriqkuna shinaka ya Diosta manchachumi yachachina kanchik. Paqta ninami kanchik peligrosmanta shinllatik hatun llakipi paykuna urmay tukushkata consecuenciaska tukuy kawsaypaq sakirina kashkatami rimana kanchik paqta nina kanchik achikta. Waynayanakuy, shitanakuy, kikinllapi yuyana, shuktikunata mishana, tukuy chaykunami hatun llakikuna kakan. Tukuylaya llakikunamanta ñukanchik familiata wakichinkapaq cuidankapaqka ya Diosmi ayudanka. Chaypaqka kikin ñukami ari nina kanchik payta katinkapaq shinallatik paypaq shimi nishkata kasunata. Katikpika ya Diosmi ñukanchiktaka ayudanka ñukanchik familiapaq ministerishkakunata kuytukunkapaq. Verso 2pi kayta nin. Yanqallamari kankunaka utkata lluqshirishpa tutayashkata tigrashpa samarinkichik. Mikunapaqllamari chaykuyta trabajankichik. Dioska pay huyashkamanka alli samarinatapish kunmi.
yayakunami responsable kanchik. Ñukanchik familiapi imalla ministerishkata, imalla illashkata apamungapaq kunkapaqka. Chaymi ñukanchik responsabilidad. Chaymantami ñukanchikka lluqsirina tukunchik trabajankapaq. Trabajashpami ñukanchikka imalla ministerishkakunataka apamuy tukushun kuytukushun ñukanchik familiamanka. Mikunaka mana hawa pachamanta urmangachu, kullkika mana yurapi wiñanchu. Trabajanami kanchik ñukanchik imalla ministerishkakunapaq. Chinallatik chaypa washaka kullkitami alli ocupanata yachana kanchik. Astawan ñukanchik ministerishkakunapaq. Trabajanami kanchik manteningapaq. Chinallatik ñukanchik wasi ukupi imalla illashkakunata apamuy tukunkapaq. Chinallatik yachanami kanchik kullkita alli ocupanata. Chaypa washaka tukuy ñukanchik imalla ministerishkakunata chari tukunkapaq paktay tukunkapaq. Verso 2pi rimanmi ishkilaya yayakuna tiyashkata. Yanqallamari kankunaka utkata riqcharishpa tutayashkata tigrashpa samarinkichik. Mikunkapaqllamari chaykuyta trabajankichik. Dioska pay huyashkamanka alli samarinatapish kunmi nin. Mayqanchari kikinka kanki. Shukka ninmi yanqallamari kankunaka utkata lluqsirishpa tutayashkata tigrashpa samarinkichik. Kayka rimakunmi utkata riqkashkata trabajanamun. Utkashpa trabajanamun rin. Astawan kullkita charinkapak nishpa. Astawan imakunata rantinkapak nishpa. Astawan uraskunata payka trabajan. Astawan mushuk imakunata charinkapak nishpa. Kayman chaymun rinkapak alli mikuyta charinkapak nishpa. Alli churanata rantinkapak nishpa. Chay sustu payka astawan trabajan. Kutin kay shuk runamanta kaninmi Dioska pay huyashkamanka alli samarinatapish kunmi. Kayka nishanimi payka alli durmin. Mana qilla kashkamanta. Astawanpish payka tukuy paypaq krinatami ya Diospi churashka kan. Payka kushimi kan ya Dios imallata bendiciashkawan. Payka paypaq familia imalla ministishkakunataka apamukunmi. Chaymantami payka mana sustarikun kasilla kawsayta charin nitukunchik. Chashna kaqpika ñukanchikka yachanami kanchik chikanchinata. Imatik kan ministikuna, chinallatik imatik kan munaykuna. Achkakunami sustarin yuyta churan munaykunata paktankapak nishpa. Y chaymantami paykunaka yallitik trabajankuna. Mana samarina tiempota charinkuna. Kikin ima munashkakunata paktay tukushpaka allimi kan. Kikinpaq familiaman kuytukushpaka allimi. Shinakaqpipish kikinpaq responsabilidadmi kan. Imalla ministishkakunata apamuna. Y chaypaqka ya Diosmi bendicianga. Ya Diosmi ñukanchiktaka mana sakinga. Ñukanchikka paypi krinatami yachana kanchik. Katikpika ya Diosmi ayudanga ñukanchik familiata wiñachi tukunkapaq. Verso 3-5 kama kaytanin. Wawakunaka mandak Dios kankunaman kushkamari. Kankunapaq aychamanta lluqsishka wawakunaka tukuymanta yalli balikmari. Chayraqkuna kashpa charishka churikunaka puntaqlla kaspikunata kari runa makipi charikushka shinami. Wasi uku junta churiyuqkuna runaka kushikunmi. Tandanakuna punku pampapipish payta fiñaqkunawan rimashpaka mana pingay tukunchu. Imashinatik ñukanchik familiataka wiñachishun. Kallaripika huyashpa chaskishpa y a Dios ñukanchikman kushkata entendishpa. Y a Diospaq herencia y a Dios bendiciashkami kan wawakunaka. Wawakunaka mandak Dios kankunaman kushkamari. Tiyanmi tawkakuna mana wawata charikkuna. Paykunaka achkata munankuna wawata charinata shinapish mana pudinkunachu. Kutin wawata charikkunaka yanqanchinkuna, mana valichinkuna. Chaymi wakinkunaka yuyankuna wawakunaka harkakuna kashkata. Wawakunaka shuk kipi aparina shina kashkata. Mana rikunkunaka shuk bendición kashkata. Achka warmikuna kay punllakunapi mana wawata charishunin paykunapaq sumaq cuerpota llakichinga waqllichinga nishpa. Ñuka kayta chayta rurashanini chaypi harkanamun shamun nishpami wakin warmikunaka ninkuna yuyankuna. Kutin qharikunaka ninkunami wawata wiñachinaka achka karu kan. Chaymanta ñukaka mana charisha. Wakunapi gastanapu randika ñuka carrota randisha, ñuka wasita randisha, maymun risha chaytami yuyakunkuna. Chay yuykunamantami wawakunata mana charishun ninkuna. Wawakunaka shuk hatun bendición mi kan. Tukuy wawakunallatik y a Dios regalashka y a Dios kushka kashkamanta. Chaymantami ñukanchikka valichinata yachana kanchik paykuna pikuna kashkamanta. Katikpika wawakunataka kuyanami kanchik paykuna valikkuna kashkamanta. Chaytami verso 4, verso 5 rimakun. Wawakunaka sinchi kunami kaytukun. Wawakunami ñukanchiktaka ayudanga. Ñukanchik watakunapi ñapaktashpa katikpika. Kikin ñuka kallaripi alli trabajota rurashka kaqpika paykunapish ñukanchiktaka mana sakingachu mana kungaringa kunachu. Tukuy yaya mamakuna mana munanchikchu ñukanchik wawakuna minki tukuchun ñukanchikmanta. Ñukanchik kikinllatimi ñawpakmun qatishuninchik ña watakuna pasaqpipish ña yuyay kashpapish.
Shinakaqpipis ñukanchik ministikpika chaypimi kanqa wawakuna. Paykunapaq responsabilidadmi kan yayata mamata rikuna cuidana yuyagyashpa ñakatikpika. Wawakunaka hatun kushikuytami apamuytukun. Ñukanchik uchilla kaqpi alli cuidashka kaqpi. Paykuna hipawiñikuna kaqpi allita yachachishka kaqpi. Chinallatik musitukuna kaqpi paykunata ñukanchik alli ñanta rikuchishka kaqpika alli yachachishka kaqpika. Chinallatik yuypimi charina kanchik. Chayangami shuk punlla ñukanchik wawakunaka wasita sakingami, llukshinkami shuktiladomami rinkakuna. Paykuna kikin kawsayta kallarinkakuna. Paykunalla ña purita kallarinkakuna. Ima charitukunka paykunawan mana yachanchikchu. Shinakaqpipish ñukanchik alli valores, alli principios y a Diospak shimita ñukanchik tarpushka kaqpika chaymi paykunataka alli ñanta apanka alli ñanpi pushanka. Ñukanchikpi imata rikushkatami katinkakuna. Shinakaqpika familiata wiñachina sayachinaka shuksinchi trabajo shuksinchi ruray mana hawalla paktaypakmi kan. Ñukanchikllaka mana chayta ruy pudishunchu. Chaymantami ministinchik y a Diospak ayudata. Chinallatik ministinchikmi Jesucristo apanakuyta charinata. Ñukanchik wasiuku familia hogartaka y a Diospak shimipi Bibliapi rikuchikushkashinami sayachina kanchik. Ministinchik ñukanchik wawakunata tukuy llakikunamanta cuidanata harkanata uchillakunakaqpi. Ministinchik paykuna imalla ministishkakunata kunata malichinami kanchik paykuna pikashkamanta. Chashnami ñukanchikka shuk kushi shuk alli hogarta charitukunchik. Chaytaka ñukanchikllaka mana ruytukunchikchu. Ministinchikmi y a Diospak ayudata. Y a Diosmi ñukanchiktaka ayudanka. Ñukanchik familiata alli sayachitukunkapaq. Ñukanchik familiata alli cuiditukunkapaq. Chinallatik Diosmi ayudanka ñukanchik familiata cuidankapaq. Chinallatik Diosmi ayudanka ñukanchik familiapak imalla ministishkakunapi. Tukuripika mantak Diosmi ayudanka ñukanchik familiata alli wiñachitukunkapaq. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari shunkupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.